Chief Executive Member jongka KHADC ba Winston Tony Lingdo lambat UEM jongka elaka uba Danzel Chen hakano phaisngi jongka nyau tarik jemang haba pensyai shikilar pathai khubor ya kajing bam pat ai sanat ya upaim maram dors im ubalada banjit deka himasora ndriu benai menshwa kibala pentip ba kajing bam ai sanat ya upaim maram dor kadehi bakidang don kicing penbet kibaki haban penbet naga council par ula ongru banna kaliang ka council kadang abru eka report na acting chief jang ka hima ubalada bantung de ka council ban penbet bahaya ka ni ka kam khamtam habaya dei bat kinong jit ki badei ban jit ya usim badru ban tip benya ka nungut ki badang im bat ki balayam bat le se lada don ki balayam na ka snong ni ka raj haban jit thamai shwa da ki we na lor kata ula ongru wat ki menteri ru hadu mentai kidang don tang khandai ngut ki batre kam hakajaka khat ar ngut kumta don kam ban penbet shwa yakini ula ong to khuli shibun ya ka jiplai por jong phimo ba ngine don menta di kumba fila ihi menta singi bagi nong sora kila ya wan chinish po office jungi kemudian kong ya kadai bagi kwa ban dawa na kadiang ka jongki bangin ban penbor in fact yang i bangin ai kata kasanat ka pidei bat uba marandor siem di kumba ngala pensyai menehi na kaliang ka jungi ngina ayo bani kendu yaki hadin ba kilawan kila ya don huni po kampung jungi ngikot yaki bikin wan shipongut bakin ya kendu bikin jit na pedeng jungki ti kila wan shipongut ti ngina ayo banya tainya ngini yo banya ther ngina ayo banya keren shibun kimat ki ye ti hawa khadu ngasu thu hi ka jingdawa ka jungki ka shilong metang bangin ai bet ya ka sanat ti na kaliang ka jungi kum bangila pensyai yakiru ba hakaba mentai ngi patla ban ai ka sanat namar bagi dang don kijing penbet ki bangi hak ban penbet na kaliang jongi na district council ti idon hang ni ringkat IEM jongka ilaka ti khandiat in pensyai mai ya ka ka bangi ya keren mene ka be dei bat ka balai bangi ma ya ka sanat ka be dei bat kijing dawa ka jongki mene ti ngasu IT kini por ya ikani ka kam dei bangi perslam bigan jingkano ba ngia perslam ka simpor dokta Rai kani ka kam ngidon kam na kaliang jong ka hima mo nunu liang du acting ba open baking ikita elector nomor menta bandon election mabli metang na aktif budon suwe belawan si office ni lawan alai sen te lo ong bo kwa banya khun but ude ru uba ude persa jong freeman no makalanga te ni wa pani ka ka jingkwa banya khun te banyak khun ni election ngidon kam long na kaliang jong ka hima ka kam man ai ka report mo halor kanungut ki birang im ki birang yap mo ti nakalian yuki dara don belayap ni kita elektor ki hap ban don ki election hata snong mane takarat bikin jit biang muthamai ti kalian yuki ru klai thu ingi bi bon belum ta ti nakalian ki menteri ru ki don kharangut ti nakalian ki menteri ru maso mata ki barang ya trikam ki ditang khandai ngut mut laingut ru kidang duna ti kini ru hap ban replace dia ban bu kerang ba ki kanuan kata ke sanpo lai banya ile ta election sanpo elector banjit election ti ini menteri ru don na kur shri na kur mau dekhap bat na ka skoi kur khongwe ti nigini ru kimpat dap ban bu ba thamai u ki menteri na yang kur ki om we menteri khongwe na so udan hajing pang te menteri kani ka kur makudap kila ai ka teng wiru tang mutaru orang jeruat dia te na kur jing sri ru katar ki pat dapan thong menteri ru te gini di da beli ba ka simpor namar ba ki hap man ai na kaliang jong hima yangi ye kita kram ba ngin yo ban conduct election kat kum ki section hapo 1959 act jungi katu ba jit kamen hangai bikila jit ki ong malade jit itu usia maram dor hatu kamen katu kam trekam katu ba election bagi penlong ki jing jit ki MP kumno ngila priang ya tu election ga bai hak itu menta hamar menta udon suwe bonia contest ti kumna kumno ngin chu ai sanat uni kumno hanu dur kyong mi kita karti dostor tam hanu dur haba pendapai igini ki ya ka history jong sora pojulon ta bon sajit tang hapo sansi kata de ka benengkong te ka baru kolong ba bros kata kini kisim syuaru kidan kam ba ladadon alaingot kandan bika election kamak long ni bagi chu jet bigam tu you freeman ka jo kini elector hi bajet you kini menteri hi bajet you te ban ong menta ba you ni bangin chu ai tu
Jadi uncontested de kapher. Wa kata dengan court nomination kat kum ke section 1959. Rei mentabat mungkin syu ai sanat no bega le ta kerti dustur di kata kerti dustur ngimtip hanu kedur ba tang laj mir ba laj mit la ya thungsi ma don kita dor bari. Cekani bro long ngim la on pliang. Mau hap ban ya ke proses. Kwa kuni kan election klam siam lawan pentip usha kahima one way direction kan konsel hato kani kala benlong la ne kan kadi ka kamram ju ko konsel ba tip cha kahima na hanu kam ko prosedur ya Fi menta kebun gizi kentho. Uto pisi umlong kumta ubi nang kata kasnong umlong maile. Hari kata abat ngihap ban verify. Fi menta ora inga kata family tree ju ngilai I kata kajing hiar poteng ubi na kata kalan ju ita kikur di bala ban yang kamsin. Di menta kata kalian uto ngi na kalian ngin ya examen yang kata ngin ya pet. Di na kalian kici buan meneru ki ba ong mantung ya maramdor ngi ong apa pidan objection ni uta ti wara kajing tho. Di berat jing thok dengan saya code you dengan saya examine dengan saya code you ban ai reply dak di written te atak dur ngin pe hearing kanya ke proses ke menta bu syong ai no uta ngimtip de kadhe na kam di kumta kata kati dustur ki ya kumno ngimstu te don na kalian ni girat momang bla on complain yong khamle ka kum gerak ke arti dustur te menta kumno hanu ka talajur ngin ya pe ya kata bro kan bagade na kalatnya ke Tara ni hap ban ya kat kum ki an bat keti dustur keriban dan hi tang ba keriban ya bet ke kadon ke jing kenor gi ong ba beli besempor beli pila ban pensai ki ba penlong amdi anu gejur jerwan mengi examen kum ong meneh nyahan up na dor bar himati no acting chi menta uhap ban le trailer la kam bu uhap ban pentikna kita elector ki biang lut ne uhap ban kre ki ta proses to election Jinghan up na kalian ju balap dan andala biang lut kita ki menteri kita ki elektor hang ta kan kason kata ka election tikat mentahi ngiru ngia phone hi na kalian ju ngi ka longum nu te la ai update hi ngi ba kita hum ba tai mene ba gidan ki ba pat dap dan i banang hap jit ti kata kan tu kuma kan ni ko trai ki te ki elektor ki bom dan menta kanungut ki duna na kata ka jung dei tata tinggal la ban ayu ka trai ka phan ki na ka himai ka na kalian orting sa batai benya tanah yang ni ba itu ba bun nak sapu ingut bun gi belayap